ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول Padahal pada mas sempajang, pada takabiri, pura mak beri salam melo doang, de mak jamai tapi ku masuk oleh masigi alena si tatang jana. Magai nakan laila saat di masigi. Ada pijama dirahmati Allah. Kadang-kadang si depe mas sempajang, alena mato si petirengati. Si di matandre takabiri na Allahu Akbar. Mati si rocet dena na sa tanre na takabiri na alirangaga siya na deko sabun na. Ya rocet dena mariawat takabiri na Allahu Akbar na sa takabiri aga siya maga nang katuli DP kalipa macam-macam pa. Dena pa aja si cerita pada takabiri. Yang kedua, si depe mas sempajang, sedi melo na parapai esapna sedi na cacek ko sigaru aja na. Ye nak depe aja ne rosete na pecu aja na ma depe na pecu aja na rangkan na rangka na pecu aja na na sabacau ni tuli repe aja na tu bisisa ni ma kan ka aja ma ko dekos cigau na rangkan na masasa lisa na masige magai na saba tu eseti melo parapo aja na seti na cacai garu aja na magai kebetulan kasi na kan bikung aja na ya atau engkau tahu na cacai itu garu aja na magele-gele ide na khusyuk na sedih. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu yekutannya aja tai parape cukup mangkibin bimangkibin. Ini bahu dengan bahu. Itu Pak. Makanya guru ki aja nanti pas salah bawa tahu ya. Ada Pak. Saya ditolak saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mataru lupa. Sidi tahu dena melok mak jama, sidi tahu melok mak jama kupure masam pajak. Gangkan na yaro ena melok mak jama ya kui puncingi jari tapi na tete jarina bidaah. Gangkan na si jaguru lalu na masigi Magai nasabak gara-gara melok mak jama na cia mak jama nasabak naseng bidaah. Ini Pak banyak terjadi. Sedi melok melo doang, ye kopure mas sempajang. Sedi dena melok melo doang, ye kopure mas sempajang. Gangkana alena si cerita-cerita, alena si uja-uja, alena si pasalah. Bapak Ibu, dua-duanya benar. Asal mas sempajang moki terpenuhi rukun salat 10 telu rukun sempajangi. Mulai dari berdiri niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, baca salawat Nabi, memberi salam ke kanan 10 telu Pak. Yet ko dipegau iya roh asali sampajaka. Loki melo doa ko pura ki mas sampajak beta melo itu urusan belakang, tidak masuk dalam rukun salat. Ya perlu ya guru Pak.